circumstances. Ni igoti-ini ria milimani guku Nairobi kuria Boniface Murage agukinyitio agomeirwo ni thitango ya kugeria kuruta mwana wake wa mweri umwe na thiku 6 na njira ya hitho akihuthira muhuko. Has indeed roused a lot of interest across. Na though wa ihinda ritari coho mucirithania Kiarie aheana itua riake kuri athanire Murage atumike kioho kia mieri 3 nja na oho aruta mukana wake guikio ngono agitabania wikina yo wothe ihinda-ini riri. The accused person was sentenced to serve a suspended sentence for 3 months. He will be set free on condition he does not commit another offense for that period. Right of appeal 14 days. Na ha Murage uri raikitio ngono muthenya wa ira agia na wiyathi na ndanahitha gikeno giake thutha wa andu a wendi mwega kwirutira kumurihira ngarama ino ya muigana wa shilingi 56,000. Kwa ajili mimi sikuwa na kazi na sikuwa na uwezo wa kulingana na ile fedha nilikuwa naitishwa pale. Thutha wake kurekererio tuyana nake imwe kwa imwe nginyagia muciĩ gwake mwena wa Rongai kuria turakora mutumia wake Agnes Murage na mwana wake kuria no ngatho aracokie kuri andu aria maramuteithĩrĩirie kuriha ngarama ino. Alikuja tu hiyo asubuhi, sikuwa najua. Alikuja tu hiyo asubuhi akaniambia, Agnes, hii bag inaweza toshia mtoto, kaombi inaweza toshia mtoto. Akaniambia hebu mweke ndani. Mimi nikamweka ndani. Na akachukua na akatoka nje. Umwe waria marerutĩire kunina thina wa Murage ni afitha uyu wa borithi ya wathani wa matura gicigo-ini kia Westlands na Etamo uria ona thutha wa gukora ngarama ya thibitari irihitwo acokire gwikinya guku igoti-ini na kuhe Murage ciringi 56,000 akiuga niwe kwirutira kuuma ngoro kuona Murage anatafanitio giko giki kuona ndari na uhoti. It's not that we are supporting what he did. What he did was unlawful. Ni makosa, it was criminal, hata alistahili kufungwa. Lakini jaji tunasema asante vile ameamua on humanitarian grounds. Mimi naelewa maybe alifanya vile kwa sababu ya kukosa pesa, kwa sababu ya umaskini. Thutha wa uhoro yo kuhithuka Kenya marayukirie ndeto ino na njira nene nenda-ini cia ukinyaniria guku makihoya igoti rimurekererie. Oho kiondo kia Murage gitinatiga kwibemba na thutha wa gavana wa Nairobi Mike Sonko kumuhe wira niguo ahote kwirugamirira na kurera mwana wake. Handu-ini ha Kameme TV mohoro matura-ini njitagwo Wainaina wa Kiarie.